باش تماشاوانên hêja bi xelekekê re dibin navnîşana pend û wate. Ev xeleka şazdayê bi xwe ez ji pirtûka xwe dixwînim ya pendên Kurdî. 3400 pend tê de ne. Bi hêvî min got hûn sûdakê, fêdakê jê bibînin. Ji xwe ez ê dest pê bikim. Kur dibêjin bû şorba nexweş e. Bû şorba nexweş e. Ev bi çi watê tê şorba nexweş e wek hûn zanin. Ev şorbe ne tîre wek avê ye. Yani yek dixwe wek avê vexwe. Îja ev ji nexweş artînin ji bo ku nexweş wilo teedel wan neyê gelkî sivik e. Ji bo vî havî cîna dibêjin sivan kes dibe wela tişt bû şorba nexweş e. Yani wilo ne ew gelek ew hûde û sûda wê ji kesê tendurustiya wî heye ew ti hûdê jê nake. Ya din Kur dibêjin bûk şerm dike, rû digire, zik vedike. Dîsa bûk şerm dike, rû digire, zik vedike. Bûk ne tenê herkes zane vî hawî, ne tenê bûka roja pêşî a dawetê ye, na timî jî erdivên divê bûka malê a hatî nav malê yanî. Ev bûkaya xwe dike got şerm dike, fedî dike, rûyê xwe girtiye, rû dêmê xwe girtiye, ne hiştî derkeve, lê zigê xwe vekiriye. Yani zik derdixe wek dibe navikê derdixe. Wek carna cîna dibînin hinek şerpal xwe dikin, şerpal xwe dikin, îşareyên xwe dikin û tu dibînî navka wan ya biniya pişta wan derketiye. Evana ê got em karin bêjin li ser kesê dirûtî wek nanê sêlê. Ev jî tê gotin. Yani li dixwast tişkî veşêrî lê tiştê girîng tu wî derdixe û tiştêkê divê bê veşartin tu ve naşêre û tiştê divê derkeve tu ve tişêre. Evê nê dirû tiştê wilo dikin. Ya din Kur dibêjin bûk ya me ye, zava yê xezûr e. Bûk ya me ye, zava yê xezûr e. Bûk ji ber ku bûk gavak tê malekê, bûk gava tê malekê dibe bûka vê malê, dibe keçika vê malê, li vê malê dimîne. Ev mal dibe mala wê. Çima dibêje li dû wê dibe zave yê xezûr e. Ji xwe li cem Ereba jî tiştî wilo hene û li cem Kurda jî pendekidin heye. Yani zave gava dibe zave yê xezûr e bêtir ew kesê got gelkî ser mala xezûrê xwe dire, gelkî yani wek dibe mala xezûrê xwe pêştir ji mala bavê xwe dibîne û ev tiştekî ne durist e. Çi xwe bibûrin ana ez ê bes lê vegerînim li vê cegerxwîn dibêje ez ê çilo vê pirtûkê peyda bikim wek pel mixabin ev pirtûk nemayê hemû hat bela kirin lê wek PDF heye. Karib gava li ser tu ji min ramakê bişînî li ser Facebookê ez karim îja wê çaxiyem nimrê xwe me ji hev bistînim û li ser WhatsAppê PDF ji te re bişînim û li ser PDF heger tu bixwîne. Ya din Kur dibêjin bûk hat dawet hilat. Bûk hat dawet hilat. Rast e gava gi bûk tê derbasî gund bû, derbasî malê bû, derbasî dawetê bû, ji xwe wê çaxê dawet bi dawî dibe. Ji ber ku ev mebest û armanc, amanc ji vê dawetê çi ye? Got ki bûk bê. Gava bûk tê ti hûde, sûde ji mana dawetê namîne, bi xwe dawet bi dawî dibe. Bi vî hawî. Demek gava ge tiştekî em rabin, em bi karekî rabin, wek dibêje tu bi şoreşekê rabe, ev şoreş mafê te anî, mafê te anî ji xwe tu şoreşê disekinîne. Yani tu sûde, hûde ji vê şoreşê namîne. Te maf dixwastin, welatek dixwast, wat welatê te bi destê te ket, mafê te bi destê te ket, şoreş tê sekinandin tê lanî. Ji ber wilo Kur dibêjin bûk hat dawet hilat nema yani. Ya din Kur dibêjin bûka apê kete kapê, bûka xalê delaliya malê. Dîsa bûka apê kete kapê,
بوكا خالي دلاليا مالي اف لسر ايغو قيزابري خوتي نجلاو كي خور اجبرغو بيتر جمالي يك خوينن يك براي هفن بردوي دوي يعني وي غريب وي بيان نابينن او بلنغازي قلكي دكهذكار وبار وتشتيولو لي بوك كتشك يعني بك بوكا خالي خو لو كي خالي خو بك او قلكي بقيمته وبنرخه افجي هي يعني جبر في هاوي اسكار مزي انا قلتني وداخم سر شاشه بيجو از بخوي نمشي از داخم سر شاشه تخازم خلق ندريج به جوت بيشروجه ده تماشاوان كاربن الحمويه قداري بكن يادن ديسا تكزدك السر بري انا كرد بيجن بوكا خالي شكرا نافد سمالي شو شكرا نافد سمالي قالكي بنرخه قالكي بقيمته جبر فيكي قد بي بوكا خالي خوا قالكي نرخاوي قدريوي قالكي هي تي في ماتي في واتي يادن كرد بيجن بوكا مالي از وكچك اني جرينج برا بو گنهكاري تيسا زيبيجو زي شيرو بكم ابا جرينج بوكا مالي از وكچك اني جرينج برا بو گنهكاري اف بوك دبيجي اگو خودي ددي خودي كچك دايي اف كچك ددما مي بريد نرخا كسين ير چما بيتر هبو آلي بابي خود کرن دوارا بز چاندنیه ده ایوه کچک آنیه رنجبر کی رنجبر ده بزلامه وی يعني ایگو تفدیرا مالید که ایگو کاری مالید که او زلامه وی چما جربو گناه کاری او پیرکاته چوکه چکک آنی نلاوک آنی تبی گناه کسی تیتن ویا کاری خوده يعني چکه چوچه لاو یادن کرد بیجن بوكا مالي خوش خبتي چيلك گريدا وقولك فلتي ديسا بوكا مالي خوش خبتي چيلك گريدا وقولك فلتي اف كسي گو نكار بالتفدير وكارگيرين يبكي كارگيرين قوتنا كردي لهمبري عربي إدارة كارگيرين يعني باش كاركر كاري خبره كو بيك بير اري چيلك گريدا ليقولك فلتي يعني كاري خو خشك نبر سري ايگو كاري خو دقرمچينه يان نيف جود به اف تي في واتي بخوا خلقي ما خلقا ما ايرو بداوي بو اف چند پندولو بكورتاي مشوار خوندن از بهيفي مگو خلقي دندجي از بردوام بكم وكون كاربن سوداكي جيب بينن وازجي سوداكي جواب بينن را خلقك دن ونحمي بمينن تخشيه ده